Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam jong United Hinyo Trap Movement sengkeme mentagsi kilawan banhiar shenongpo bantung yaw ad hoc president bathamai jong kaseng Hariboy district batru lapen scam ye kinong yalam bathamai jong UHM nongpo circle nak benta ka samoy trekam jong usnam arhaja apusan hadu arhaja apupra hakani gasngi nakaliang kinong yalam ka sengkeme hapo ka jing yalam jong uba Charlie Rani kilathong ye uba John Frankie Rembai kum u ad hoc president jong Hariboy district nalor ka jing pen scam bat pen bam sma ye kinong kit kam jong kanong po circle bakin thobi uba Sparly Singli kum u president uba Marshall Suting u general secretary u Robert Martin u vice president uba Banshan Lang Suting organizing secretary nalor kiwe de kinong kit kam bat kidikhot jong ka executive committee uba Charlie Rani habakren hakani gasngi ong bakum kinong yalam jong kaseng kide ban so thu bat tip ba shiliang ka kejat ka jongki kadan bat upat ba bat shiliang pat sha along namar ki babun ki daw ba jong ka jat ben rio ki sateng hadu menta ki bakentup na du ka inline permit bat kiwe de nakaliang uba John Frankie Rembai kum ad hoc president bathamai jong kaseng ha ka district ulakular bantrai bha na ka benta ka jing mentoy jong ka jat ben rio bat ba unum ailat satya ba ki dikhot kaseng bakin det krong pisa bian la ka de na ki barjela ni ki para khasiru kumbala mi khobor hakini ki khendiat sngi kita ki nong yalam nakapor sa kapor kani ka ya ka basaw ka bagi pagmay kinungkit kam nadu pangilayo ay ki nungkit kam ki barim manggat ay sipun batong tanggaway kabanga wa ban hikay pi samla namar ngina kaliya kaseng kijulek sakalang kabri jong new trap ban ay ya kataka jiksngan naman takipat yung nong susnong yung badong katay hamtam kitain kaput hoy ngay mo iblay mula ay ni kan ni gabon ngay mo iblay taray tusan mula la bandon dekat pangi na kapor adon kinkhot kijongi nakasisi kiberlit no nakaligasrap tay buram siya kayo kasem ko jongki wat apring ka covid na don iway dikhot jongi badi organizing secretary of women's wing ilai let on staff thai namanta kadika nakjipak sam covid idi wei bala tracing raham ha namanta kaseng halu por ngidele chipo ki border dane kilo ki issue jong kaseng de ila du idon katu kali ibam don chipo kaseng du ibang ina ai blay na kapor hamtam what you percent barim jong ka nampu asakil ismo banay kublay ya kaim kalingkor bulakit hakini kisnam di baladap lesin daga jingbam lakshu ka jungu lani ka jingbam lakshu ka jungu ban padang beteng ni tau usai pan ban penyat uti yak sen nei daga masih masyadran ulami shikmat padang ba nai bantano sahuwar pi presiden mentang di nakaliang kadungihi kung kaseng iborok way nilasyam ya kani ka kabuk ono ka kabuk sir ba nginyo mutaksi bat smai pi bat iway kentien na kwa abang kran pi bat nakama mga jukran nakapor ba way pirung ka seng malang silang kakajak supat ba silang shalom kata baling sa ongunta nabarbanet tay na mata kari bakajak unriyo banya thir na mata kawa daw sam jong kari bakajak unriyo ida ngiman se ngapanya thom patkaan ngimlai namar nilai kanit lig sarkar balale kilong bek kipulong punjakai ya kacak pendiri junging idawa ya ILP hadu mentak sakut hoy lapas ni napo Meghalaya state hawarja ka kendai nrei way jadi sakut baleng pamdon nong tendru kadir kolong kawai message Chaki MP gijongi ibadan po ibadan ang tempo dari begini le ang turu dem ya kay gijing dawa jungi sing balang ibang iyat kapor ya kata ko benikong lu KLP inline permit ke bang dawa ingin ngay dawa hadu kata bat kumjuru ban penlum no ya katin kasi hakhnit pra jong karinti trikam jong India de kabalay ni kita kibat ngir mung liya kaseng matay glai di social media di news ba kaladon kajing persyang nasipo kibor kan ki thai is jangkia limbaw no mikmat jong ka is jangkia ba permen sala daga buong ba kibriu na ba
kinumla ban interfere le karel yang jingon rel apo izet dia oi ngi khabong bangi interfere lagi yo ai shwa ka jinga dai ni ya kata ina lain permit ngim khang yang tang jingon ra ni fi karel lara pila ai ni ki jinga ra pura ya kata kundre bu jingi datang kan ni ye babul tiba bayak nanti i khun samla ki jingi kun hun sing balak paper balak poi jil balak poi syok alam balak syak sepak balak syak bom hadu ba amet ki joki kala rathai nama ta ka jingele nama ta ka chat riu nama ta ka jingele ban dawa ki mat ki jura ju ka chat riu ti ngi na kanyang seng ngi pertoi sabkha ba kanu patwa ban bam jaklut ya kanu khot thmai ban shim banta no hakani ka nadu mata sni ka magyong ka kan riu trik tumu yayom apo san ba pinlong tak spai ba kinong yalam iban pai no re ka nongpo circle di burok away ba kumjuru ba lam thmat namata ki babun ba kidong thai ja nongpo e tumni hi ngan phap no kiteng jong ngadu nong yalam hadu ki khat lu presiden bangin thum mentau di ba sparli simply so banyak general secretary ba marshal sitting so watchmat ba khat nak tadi vice president ba Robert Martin organizing secretary ba ban chan lang sitting sebawat chmat the education secretary Krabor Kishan sports secretary Joseph Frankie Simle publicity secretary Ricky Thompson social and cultural secretary Dringson Lindo environment secretary Benedict Maring ang tadi general secretary CCM Marshal vice president Robert Martin kap ki baik peradukhat lam syem no tu ini ki baik syem mai caka syam majom syabang poi syabenta bat mang smai tu bagi jugran na kapor kenapa ba khatam yunong yalam ban sabak yulakam ti nadu mentak sgi kumunong yalam jaka circle hibro koi nasngoban pensya ban pertua pi ba ulakam asyam ti pi kumnuan penyaja keseng bat kumnuru ban pentrikam ban betulun ni kselam pentrikam apo kanopo circle ya banyat renti kat kum ki kendon trikam kiba keseng kaladon apo renti penyakam ni keseng bahang ni kaporu asmo bahaban khotlang iba John Frankie Numbai syakmat kum mengilakiran syani mune mengilat hongi kum nakalian ka Central Executive Council kum convener ane adop president jong ka district not kasil district ibrok boy iba inlang panluk tup igin khot nadu napo bhairumbong kabahak riboy syadu syapo berni syadu syapo ke kan haput baranglo adu apo jerobat lani khanapara mai ibansa lumthup di kita ban sapniat lem kumuata adhok presiden bangin sebut tarik lagi di kisni wan lalu bangin peskam no snon yang distrik di Brokoi hadir ke peskam ke juni ya pa bhairumbong sakil akajo kapor anong ipi ai bakini kentin bapi klei mata kilong kajuban lak kajumpi bapi sim namanta kajikit kle kajumpi namanta sarkel kajumpi kumjur iba jon ilong ibai ilong petroman yakini nadu presiden jagi sarkel boper jumpi boy ba inla lem banbe ban tulun lemik shaltam trikam limba kani resek bahag juga por balana kal jikseng jikraw yakini kikna o yakini kispai jumi nadu kinong ilam jong po sarkel tertel limba press media shibai pat hot jongka riboy ba lada kinong kuno nang nismat kismu bahaban pentip dan ban kontak ya iba John rambai kan betul ya kapor semua ban shimno ini kabu bangan bam na buat diketir di bajam ba senang ba kanlong ka basyong kun basyong kya ngi ki khod ka bri nyutra da ka mensim basyendram ba da ka mensim tipriu tiblay ikular hop
Bak Kular Hong West Negeri, ya kacak bendera jengi Kejat Menteri Ujungi, khamre Negeri, kham kenrade Kan Kenali, bat kumjuru Jujur, bat ne nongrim Benar Negeri, lingba ka united Lembak United, nyutrap Neutral, movement Movement, ai bau blai trai kenrat Pai Republik Rakyat, bat unombo unong thau Patundu Mutong Hau, dan rikat pat ngi Don Kat Lagi, nakipor Nakipor, shakipor Syakipor, bar blai shibun blai shajar lu nadu mentak sngi ba sam jongka nompo asal kelhi bat kumjuru ba John Frankie Rambai dalam way ni convener baru ada presiden jongka district North Kasim district blai shibun Seng Halang thì kata bang iru kan Seng Halang kalau ba ninya peklem ya ka jenjar ka sipa jong duk usuk jong ka state ke jongi gijing jenjar ke jong ka di issue but ninya le ru bentek la kami di namar ba kumba ong ba sparli la bun ba kita di Seng mo ibala mi kita kira sit ibalai pujai don sim kabu Henry mendai ba ong ba na United Neutral Movement kadon kum kata bat nga ku adok presiden juga district baru convener hanya le penting lakam dia udah sebut bagi member juga USM kim day ban pelong kamai jakpo nak kena kesem nak ba nak kena keseng nak ba kinek from bisa nak keleng-keleng ki business enterprise jong ki non tribal lagi tu kasi nginim syak ba pelong kumta ndai nak kalian kaseng nak pula bagi beni ya ke polisi kumno bani pilihan ya kilat kamai kaji Kibang UI bakas state jungi minta kelahian palat ini yang perlu jemput lang agak juga kuat na dayo businessman belatrai bisnes minta la atong senem nakular ba ginle minta mo ba starli ba ginte la kami ki member ke jungi hero kidi bente la kami lagi ba hindi bersim kabu hagar teng nu kaseng ban ya krong bisa sene satai Henry ba kinya pasat kami ngi ba nakular ba manga ba di pasparli rengkat ngin lam ya kajing jenjar jong ki member hakaya ka im haka pang stong ngin ya snok tilang ngin ya perkhat ya ki event ya ki program ki ban penmi ya ka donation undai dak makin long nongkrong nama hakane ka juk mamenta ngil ibun ba kita ki sang balang kila pen haria ya jak ya kane ka jingrung ka jonga hakane ka pot kalong bakan penbet kum kita ki ai barok bat ki badon haka sang ka jongi UHM hakane ka pot na ai min sim ya pi bangin penpli ilat kamai ka bakwit daga pangisang ng business, daga bangin pa, what if syaki program ng sarkaru, but nagarpat if but tinlong disiplin, ha katim katlik, ha kayat kayem, but tinimsim kabu, ya ka ha kateng juga USM, publishipun.